Ka video kebelapan sapriang kebelapan susi ia kipat ba kadai namar ke jingsha thombor gila ki kimi ki kapa katba ukun udang khanglat ia ka jingrung jongki chepo ieng sa jong u nadu mencham snam baladap kebela sapriang haran san social media kadai ke video le tu baklami nasri nagar jong Kashmir kapan i uti usamla ubla shok klam jins na ia kiti ki arngut kibla teman ki badai shikmi shikpa hakapor mansngi hakmat ki kato kat nengut ki breu hakaba uwei na ki ularing yak jingle jong u dak kamera jong ka mobile phone jong u handai kapor bak tarik ke batikana umshim nala wan pentikana lehi i ba utai undong shakno ulatip kerteng kum u Muhammad Ashraf Wani dak jingbitar ulah hiar katuk tuk archaka jong u shwab un thombor tangke yaki kimi kikpa utaja begam bat ugulam mat mani rengkat bat kaslipar hakti ban syok bandat ya kekemi bar ialah ukpa ni thombor jong umat kapenlong ye ukpa jong u ban penglon hamadan kat ba kemi jong u bat kiwei pat ulayang hajan kutumen ban pentikana ba ulong uba syaj baklan ke video kabakut kut no haden balapan i ba Muhammad ulas ngabjar bat uyat bitar syau te ubru ublaring dor ya u ba usyok ya kemi pa jong u kam haden bak take video kelapan susi ya baro ki pajba kelami biang ha internet pulit ke Senegal kela syumkhia bat kela set along ya Muhammad Ashraf Wani apo ki menta jong ka Bhartiya na sanhita hapden kene ukpa jong u no syakno ugholam bat kemi jong u ketaja ru kila ai ya FIR persya i ukhon jong u tak balai cek pulit jong kethan maugam police station berujur syaki berpenyaj halo kecing san sensaran bor jong u tibe kentu ha kini kisnam katana pulit menta kadang tokit yak ne kam dak bersang bantip di kadau kalau penmi ek jing yele persya pada Muhammad perkimi kipa jong u nalor kata berpenyaj kita persang ru benwat nya balai bukti undang syakno ukhanglat kini ki arngot ki teman menrung hapo yang